Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyami si kuwagama Islam, nagu mga bubayami si kuwagama Islam mapumakinig sa giyang kai di itano di ka pamagusay. Nagyang kai kusay tano iman tu auras na sumpataya agyang kuto miya pamagusay tano kagai. Aginan so kababaloy unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam masakaw sa kaniyan mapasangi ka pamamagay malimu sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam maginawa sa kaniyan nagugyang kuto paman na ketak pagiang kutua kasakaw niya na kaginawan niyan sa iku bulan na Ramadan, giyang kutua kapagugupin niyan sa iku mga miskin. Na miya pamagusay tano inuto sunabitan wa Muhammad wanto na ikakwa asabu giyang kutua paman na ketak nagukapaguman na giyang kutua kasakaw nabitano sa iku bulan na Ramadan. Paman na gito'y pumimikiran tanoron apaman na sunabitan wa Muhammad na din yan di pamakutan sa bulan na Ramadan. Inuto na sa mga ulama na tigiran na annal jam'a bayna siyami was sadaqati ablagu fi takfiril khataya. Aya sembaganan nagyang kuto akatur mga ulama agyang kuto akap ketimu au tau kuginawa niya na kukapamuas agyang kuto akas sadaka. Aya mana na punso tao na mapasangi ka pamuasa nararaksan niyang pensas kasasadaka nagina na tigo mga ulama ikap kekuaan yan antaa kakakaparulian yan sa giyang kuto rila wallahu subhanahu wa ta'ala kaigira amiyatimo kutawag yang kanan akasadaka agu ka pamuasa na giyang kuto ba paman na kerilaan sa kaniyan sa giyang kutua paman na mga galabakyan na mga kadusta. Na padaruat tigo mga ulama na giyang kutua paman na keawat sutaw sa giyang kutua apoy kunara ka jahannam, masya Allah. Ano sa mga tawa paman na malaikalak sanggila ko apoy kunara ka jahannam nakataya sa mga amal ang mga pipiya ipengundu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman na upananang gilaan na kaagyang kutu apoy kunara ka jahannam nanggalabakang kaso kapu sa agugyang kutu kaso sadaka. Isang panatigo mga ulama na igira manutua paman na disedeka agu di mamuasa sutaw na keawat sa kaniyan sagyang kutu apoy kunara ka jahannam bulabaw ro na tigo mga ulama amay kagyang kutu amal ami aluitano kapamuwa sa agu ka sedekah na tiaro top utaw o di na paman na iniuman yan ng panagyang kutu kapanambuyang ko mga kagagawi ka kaya paman na miyataro to patigo mga ulama agyang kutu mga pipi agalabak nagina ng mga pagarya. Aya penamaran tanu sagiang kaya bulan Ramadan nagiang kaya mi'alu yang mga amal ay pengendu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukabayat tanu paman na makwatan wagiang kutuarila Allah. Makalidas tanu ku apoy kunara ka jahannam makaawatun sa mga ginawa tanu natimuun tanu wagiang kaya mga amal sagiang kaya bulan Ramadan. Kailangan nagiang kutua makapamuasa tanu makasasadaka tanu na makapanamboy ang tanu sa giyang kutua mga kagagawi.
So Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yakata ruya natigana as-siyamu junnatu ahadikum minan nari ka junnati minal qital. Suatu Nabi Tanwa Muhammad agyang kutu adi ka pamuasa utaw o di na suka pusa narending o isar kanu si iku apoy ku neraka jahannam. Mana mga pagari agyang kutu puasa nagyuti pakarending reka gyuti pamanna pakaalang sa agyang kutu apoy ku neraka jahannam. Sa lagid na tigu Nabi Tanwa Muhammad agyang kutu paman na rabun sa agyang kutu akapikit tidawa ay man na agyang kutu paman na dimikit tidawa na muusaras kaniyan sa rabun na sumambuso paman na ayamambu arabun utaw sa agyang kutu apoy kunaraka jahannam nagyanan su puasa paman nagina ni makaalang sa agyang kutu paman na apoy kunaraka jahannam rending ka apaman na alang ka sa giyang kutu apaman na apoy kunaraka jahannam. Na mga pagari amisi ko agama Islam. Ramadan iman to nagyang kutu ba apaman na mamwasatan. Ubaad na paman na sa iku mga pagari ami mga bangsami apaman na di pemuasa na pamuasa kanu. Kapaman nagyang kaiya puasa Ramadan na mapakaapas kanunian sagyang kutu apaman na apoy ko neraka jahannam. Miya panutul penu Abu Hurairah radhiyallahu anhu tigana as-sawmu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Suatigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutu puasa na alang apaman nagyutoy rending wa hisan anta aka alang hasinun minan nar apa kaalang ko tahu sagyang kutu apoy ku neraka jahannam. Masya Allah. Alhamdulillah. Penalamatan tanu Allah subhanahu wa ta'ala kami ni raot sumanga umur tanu sagyang kaiya bulan Ramadan. Imalay penalamat tanu iku Allah. Ami parulitan wagyang kutu apinaka mala alimu Allah amin ni raot tanu sagyang kaiya bulan Ramadan. Miya pedtanu iku mga tao miya kapamuasa sa giyang kaya bulan na Ramadan na pamakutan tanwaya mga bangsami, mga pagariami si iku agama Islam. Pamakutan tanwaya. Miya pedtanu si iku mga tao apaman na miya kapamuasa sa giyang kaya bulan na Ramadan. Sa giyang kutu hadith Mu'ad anin Nabi annahu qala as-sadaqatu tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un naru wa qiyamur rajuli fi jawfil layl. Tigu Nabi Tanwa Muhammad agyang kutu akasus sadaqah kapangalimu kasekasakaw na tutfi'ul khati'an na keparangian anta aka mapakadaian agyang kutu adu sautaw. Masya Allah. Amana ubatan di pamimikiran agyang kutu apaman na di manggelebak umang ginawatan wa kadustaan na Allahumma musta'an paman na sudun suwallay matao. Agyang kutu apaman na kap keribat umang ginawatanu agu katawan mambu tu Allah tigana ya tigu Allah subhanahu wa ta'ala innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Mataana sakanu paman na mga uri penakan na keribat kanu din sa agyang kutu mga kagagawi gusto mga kadundu. Di din makang gelebek sutaw sa paman na ikedusan yan. Oway. Paman na agyang kutu madakala kesabapan paman na kedusa agyang kutu manusia. Nakata Yesus sadaka apitur Nabi Tanwa Muhammad tutfi'ul khati'a mapakadaian agyang kutu mga dosa. Upaman yan ako paman na bangkala paman na maputi akia buringan nagina ni paman na pakakuwa sa agyang kutu dekat agyang kutu maputi manan niya namini buring sa agyang kutu bangkala. Naginan suka sadaka mga pagariya. Sa lagi tigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutu kap kepada agyang kutu ai sagyang kutu apoy paman na igira manutu amya kailay tanos apoy na ayak giyang kanan apoy na ayap kipadengun agyang kutu ai na lagi dana tigu Nabi Tanwa Muhammad agyang kutu akas sedekah ama pekadaian kepadengian agyang kutu akadustaan
na padaro penatigu Nabi tanwa Muhammad agiang kutua di kapanam bayang utau sagiang kutua mga tanatanaw o kagagawi. Paman na sumanga sambayang ko mga kagagawi na pedum penanan natigu Nabi tanwa Muhammad. Ayamana nagiang kaya sadaka agugiang kaya kapanam bayang na kerurunian udi nagiang kutua mapakadaian nagiang kutua dusa agiang kutua tau. So mga ulama natigian na annahu yutfi'ul khati'atu aidan nagiang kaya kapanam bayang ko mga kagagawi na lagi dia na mambu apaman na mapakadaian agiang kutu dusa agiang kutu ata na pamakutan o mga pagariya sa agiang kaya bulan na Ramadan. Mamakutan o mga pagariya misi ko agama Islam. Gumurao katano sa iko Allah subhanahu wa ta'ala kaadi di kapan na kami niraot sa mga umur tanu sa agiang kaya bulan na Ramadan na panakpan agiang kutu apaman na mga balas amata tagu saya gupaman na swallahu subhanahu wa ta'ala na pagkasakasakaw igira bulan na Ramadan. Uway, nagi pamakutan tanu mga pagariya. Wad na paman na kasasendudan rakatan wa mga pedo mga galabak na malu tanwa na napalailuan. Si itano paman sa giyang kutua paman na kesana-sanaan tanu sa alungan na mauri. Apaman na makaumatan sa alungan na mayori na miya kapi agyong kutua tawa mala amiyaw maniya na miya paluto iyan na amal sa alungan na mauri. Yuti titua paman na kapipi aginawa apaman na miya kaumaka sa alungan na mauri na aalaw ka agyong kutua amala ka amapiya apaman na mapanaditimbangan sa alungan na mauri. Gina ni titua katagumpiya. Gina ni paman na titu apaman na kapipi aginawa. Na panamarantan ugyang kaya bulan na Ramadan na paman na ayyaman ma'dudat mga gaw iya yang mabibilang. Inutano siya mananamar kagi mga gaw iya yang mabibilang. Ayabu akati niya na saulan na kipos man subulan na Ramadan na makapetutanok man sa giyang kutua mga peda mga ulan-ulan. Na mamakutan wadang panamalalambu sa manay. Labi sa pulo gawi ang malalambu. Na mamakutan sa giyang kaya paman na kaya paka umar katano agiyang kaya bulan na Ramadan. Surabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natiga na ittaqun nar walau bisyakki tamrah paman na kalakaniyo so apoy kunara ka jahannam api atigu nabitan wa Muhammad si iminingulalan sa giyang kutwa sa saputo la tamra. Paman naging kutwa paman na ini sedekang ka kauto paman naging kutwa mana paman na bisyakki tamra naging kutwa so paman na ini sedekang ka sa giyang kutwa tao. Paman naging kutwa pedekah na napayagin ko to sa teped sa paman na saputo la kurma ini bagay ka sa giyang ko to maka kakailangan nun na paduto sa giyang ko to sugu anu nabitan wa Muhammad atigya na paman na palaguin niyo so apoy ko naraka jahannam kalakan niyo so naraka api apansi imining gulalan sa giyang ko to paman na kapamamagay ka sa sadaka sa saputo la kurma. So isa ko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Abu Darda na adna katruyan. So Abu Darda ng sahabay niya paman na giyong kutua mga katruyan na mga mawaid. Ayaman na niyan na giyong kutua mga advice, mga tuma giyong kutua kada kala na paman na di niyan di matero. Paman na isay niya sahabi malantas si pamikiran. Malantas si pamikiran. Tanto niya ko paman na di niyan di pamimikiran o di nagyang kutua di niyan di geda-geda nagyang kutua paman na kaya pangadin wallahu subhanahu wa ta'ala. Madakalay katero wa sahaba amya makapiapi. Isaw na katero yan. Natiga na sallu fi zulmatil layli raka'atayn li zulmatil qubur. Sumu yawman shadidan harrahu li harri yawmin nusur. Tasaddaqu bisadaqatis sirri li hululi yawmin asir. Ayaman nagyang kaya katero Abu Darda natigya na sembayang kanu ko kalibutang o kagagawi. Paman lagi naman ito ang makalilibutang. Sa dua karakaat para sa giyang kutua kalibutang agiyang kutua kubur. Masya Allah. Nagpiruma na rin mambu. Ayaman na niya na umalibutang na dunia. Paman na igira miya gabi na malibutang na mas malibutang agiyang kutua paman na kubur. Aya kalibutang yan agiyang kutua kalo sa tanto. Ayaman na niyan na sulupan na paman na kelakban kelapatatan to. Dead na sengawan yan. Dead na sengawan. Dead na magu kita na giyang kutu andu. Nati di pa ko kita giyang kutu andu na aya panima ko kita giyang kutu maliwanag.
Lagi tu ketron Abu Darda atigina sembayang kanu ku kalibuteng umang kagagawi isa dua karakaat para sagiang kotua kalibuteng agiang kotua kubur. Aya mana nagiang kotua rakaatain na pekasindo rakau tu sagiang kotua kappa kau mangka sagiang kotua kubur. Pamuasa kanu atigu Abu Darda sa isa bugawi sagiang kotua pamanna mitataral wagiang kotua kaya o pamanna gawi pamanna gira mayo so climate. Paman na para sagiang kutua kayaw o paman na kapakauman yung sagiang kutua masa paman na alungan na mauri. Kautua paman na ayan na kenegatan wa tutulan na sa alungan na mauri na pekaraniagiang kutua alungan uway. Na paman na tigu Abu Darda pamuasakanu sang kaya dunia sa paman na isagawi agiang kutua paman na kekayawagiang kutua masa. Saba apaman na para sa agiang kutua paman na kakuma agiang kutua kayaw o alungan na mauri. Uway. Natigyang mambu apaman na susadaka kanu sa paman na sadaka amini sulen ini sekreto sa agiang kutua paman na para sa agiang kutua masa apaman na sumanga tao na kergenan siran. Uway. Kergenan naman nari sumanga tao sa alungan na mauri. Uway. Tanto ko paman na aya mialo ya paman na kadakalan paman na kegedam ro mga tao na paganero na kasendit paman na pesenditiran aya pesenditiran na tigiran na paman na giang kutua kata tagwa mi sa dunia na demi mau sara giang kutua mga ginawa mi ku agama demi mau sara sumanga tamu kami si ku agama paman na de makapagagama sa taro tu pagiang kutua tao na paman na makapembuku paman na makapsendit sa mga tao na aya problema na sagiang kutua masana la yanfa'un nadam paman na di din pakanggaya guna ko tao so kasendit kenapa sa dunia o sendit ka saya mitubat ka na pakanggayar kaguna kagi mana ni na sisikapan sa dunia tatarim ampen su taubat ka kagi paman na depan ukit sunya wang kasagiang kaya paman na kurukum ka ugay na salungan na maurina daden paman api di ka sendit utaw paman na sendit su tao nagiang kutuba apaman yan na diterimaan wallahu subhanahu wa ta'ala kagi may po sagiang kutu orasyan sa dunia. Panamarakanu mga pagaria. Uy, panamarakanu sagiang kaya paman na bulan na Ramadan. Diyan kaya lamba mga umurtano. Kagiang kana na paman na mga pagtano sagiang kana na kubur na paman na dinan di man dingan giang kana na paman na mga lokas tanu mga pagaritanu miya pamula ko kubur adi sinan di makan dingan ya Allah uba kami buaya mana niya na makaputu ko dunia kapaman na susadeka kami mamuasa kami manambuyang kami gina ni dingan kagi paman na miyaw mayran na giang kutua paman na diterun wallahu subhanahu wa ta'ala kapaka sendit paman na makapsendit din na giang kutua tao ada pagamal sangkai paman na kibabatugian si iko dunia. Wai, da maka pagamal sagiang kutua kibabatugian ko dunia. Nagiang kaya mi Abu Darda apagani nakapanambayang agu paman nakapamuasa nagugiang kutua kas sadaka nami akapiapi ni paman na penamarano tao sagiang kaya bulan Ramadan. Padaro paman na tigu mga ulama asunabitan wa Muhammad na inutus kanian ketaka pagiang kutua sakasakaw niya sa bulan na Ramadan nakagi paman na sukun so puasa utaw nagiang kutua paman na diketarutupan agiang kun na puasa na paman na margen uba pakatarutup sutaw adin na paman na pakalabad sa giang kutua balas utaw paman na kagi paman na giang kutua paman na sebab penutu sagiang kutua kama manusia era ketanu. Oi, kama manusia era ketanu. Nagiang kutua tigu mga ulama puasa mapakada iya nagiang kutua dusa utaw na misa syaratu nagiang kutua kailangan na paman na kesiap utaw. Paman na kailangan na masiap ka agumanggal labag ka aginan supaman na kasesadaka agugiang kutua kapanam bayang ko mga kagagawi. Paman nagian may kakekompleto. Agu paman nagina ni pekasuporta sagiang kutua puasangka agu giang kutua paman na dingga di kanggelebek sa mga pipiah. Uway. Gitu tigu mga ulama paman na ini sapar uba ka penggira wa tiga sumtu ramadana kullahu wa qumtuhu kullahu. Miyamuasa ko man at tiga ko bulan na Ramadan
Asiko suldu paman na bulan na Ramadan, agu paman na mianambo yang ako ko suldu bulan na Ramadan. Paman ini sapar kuno tu kagi paman nagi ko tu asu Ramadan ko diun diga pamuasa ina di ketaroto panotau. Kenapa apaman na ayadinan nu di ketaroto pi nagi ko tu paman na dinen di katiger di kagi ko tu paman na di kapakapusa ako mga pada anggota. Paman nagi ko tu miang alitan no si ko miang una apaman na kailangan na makapusad na giyang kuto apaman na mga pamamakinaghan tano mga paman na mga pangilelen tano giyang kaya paman na mga katerutano nagina naman di pakataruto pa wa di pakataruto pa kapaman adna may lengka apaman na di ko numasuat na miyater ka adna miyanag ka pama balita na paman na giyang kuto mini pamalita kapman na kapakayaro keribat giyang kuto tao pero giyang kuto ka pamuasa apaman nakategra ko ka nagusto kayo no manapket paman nap ketimpusanan aya diun ketimpus na giyang kuto apaman nakanggelebek sa mga gelebek ka ini sa parwaga matanwa Islam. So mga ulama nagyang kuto tigiran na di ka ketarotopi utaw ko puasanian giyang kuto apaman nakapkeribatian nafas sadaqatu tujbiru ma kana fihi minan naqsi wal khalal na ayat tigu mga ulama apakataroto pun nagyang kuto kasasadaka yang kuto ka pamamagay apaman na upama ko supuasa na mialbu na ayaw nupakataroto anta aka kaya kurangan na ayaw nupakataroto pag yang kuto sadaka gitu tigu mga ulama miya paliw gatagyang kuto apaman na kabagay sa zakatul fitr sa eko kay po sa bulan na Ramadan. Apaman nagitub sa zakatul fitr na ayam mala aniat sa mga agamatan wa Islam na tinatuhuratul lisaimi minal lagwi war rafath. Apaman nagyang ko tua ipsuti sa gyang ko tua berapuasa ko paman na miyang nggegelebekian na mga rarata anta akagyang ko tua paman na miya tetaruyan na mga rarata isa sa parwagamatan wa Islam. Agito bisi paman na mala hikmah sa gyang ko tua paman na zakatul fitr. Paman na zakat sadaka fitr ayam ananian na anmasuti nagupaman na matarim agi ang kutu akia pamuasa tau apaman nagitu paman na kifarat agi ang kutu apaman na dikapakanggel bek anta aka dikapakatero tau sagi ang kutu mga rarata lagi dia naman muna ini isu sagi ang kutu apa deku mga ulamatan wa 35 surah as-siyam inub saya isugu wagamatan wa Islam agi ang kaiya paman nakapusa ino tanub saya di pamuasa apaman nasa katanwa mga muslim wais ino tanwa di pamuasa naya ini sembagian na tiga na liyazuqul ghani ta'mal ju'i fala yansal ja'i pada tigo paman na mga ulama paman na hikmah antap sa gyang kutu kapakapamuasa tanu na an kata ami an kata pengiagiang kutu mga kawas agiang kutu paman na kegedam akaur mga paman na mga miskin paman na anirang kuno kata pengi agiang kutu kapagungus kapagungus ay mana niyan na agiang kutu ba may emte agiang kutu pisbe na agiang kutu ataw naginan paman na lagi do bagiang kaiya paman na posan na isa mala paman na terbian niya nagyang kutu sa mga kawasa sa mga kawasa na paman na sira ni pedamala paman na gyang kutu pengendu na gyang kaya Ramadan paman na pengendu kira no Ramadan na gyang kaya paman na magagedam o mga pagariran na miskin aniran dikelipati gyang kutu mga pagariran na miskin aniran na pagsuporta gyang kutu mga pagariran na miskin naman nagyang kutua paman na betad mga salaf agi su paman na betad mga sahaba agu su paman na mga pediran na paman na mga ulama lagi dia na su mga tabi'in agu su mga tabi'u tabi'in panutuntan wagi ang kutua betadiran paman na antanu ka kuwa isa ndeuan nagyang kaiya paman na kulaw layran si bulan na Ramadan paman na aya betadiran nagyang kutua paman na igira Ramadan na gyang kutu adiran di ipagpeda sa gyang kutu adiran di katengka sa gyang kutu mga miskin paman aya adiran di bebanugon ng Ramadan na su mga miskin
paman na pakaubay niran su mga miskin sagiang kutua paman na mga darpairan pekarangan niran kuman su mga miskin anta akas siran na pembeganiran su mga miskin sagiang kutua paman na matatagukira na mga panganangkan ginan su mga salaf ginan mabukiat tegumpiran apaman na miyak kanaliran nagu piyaman na kiat tukawaniran nagiang kutua kala ibala sagiang kutua kapamamagay igira manutua bulan Ramadan bula baru nagiang kutua tawa titu maka kailangan niya nagiang kutua agu pakaun. Lagi dia na su Umar, su Ibn Umar radhiyallahu anhuma, su Abdullah Ibn Umar. Diyan ka iya paman na Ibn Umar na watay ni o Umaras, ayang ngaran niya na su Abdullah. Na aya ko na betadi na tiga na yasum wala yuftaru illa ma'al masakin. Diiskan niya di pusa, su Ibn Umar. Nagiang kutua dinya di kapusa na diskan niya din na petengkas. Enonta na pedian nagiang kutua mga miskin sagiang kutua darpayan. Masya Allah. Uba bugi paman na keswa o mga pagaryamia paman na pipirakan. Uway. Apaman na su Ibn Umar natigyan na giang kutua dinya di kapamuasa na diskan niya din nambuka. Giram niya umagiang kutua itatangkas. Enonta na paman na inapedaian. Paman na giyang kutua paman na matitik mo yan sa mga miskin perengan kiran na yamanan na din yan siran di paganaan fa iza mana'u ahluhu anhum na su Ibn Umar na igira manutua so pamilya niyan na dairan iugi so Ibn Umar paman na si iskaniya na makatengkas si iku mga miskin lam yata'assa tilkal layla na diskaniyan din kuman sa giyang kutua kagagawi paman na ipugusurian din ito paman na igira so mga pamilya na tigira na digasan na paliw sa giyang kanan ng mga miskin. Kagip kisagadan mamuna igira na paman na ayap pakasapar ko tao na udisi karuman yan na so pada paman na pamilya niyan. Uway. Paman na apiyaw mabubay ang gilibak so tao sa gilibak amapya na ayap pakaalangon na giyang kutua so pamilya niyan. Kapakay mambuha so pamilya na adna paman na mapipikiriran o paman na hikamay raro na paman na suniswalay matauron. Uway. Naman igira ko na siya paran sa kanya ng mga tunganay agyan ko ta pamilya niyan na diskan niyan din kuman wa kana idza ja'ahu sa'ilun wa huwa 'ala at'am na pedepena paman na mga ulaulan yan na igira miya kaumaw na giyang kutua pengani pemangani maka kekailangan askan yan na mas paman napken kung su Ibn Umar akhadha nasibuhu minat ta'am nakuan niya nagiang kutua bagian niya sa giyang kutua panganangkan na keniran anta akagiang kutua paman na rakianun wa qama fa'atahu sa'il na tumindeges kanyan na ibagay niyan sa giyang kutua pemangni sama nuto na paman na bejitian nuto mga pagaria oy bejitian din na mismo paman na gitu rakian sa giyang kutua paman na panganangkan niran sa giyang kutua oras naandad ni kapakaw maagiang kutua pemangniron na mimbuot sa kanya na inibagay niyan sa giyang kutua pengli. Na may ka makakasuy sa kanyan, paman na miya kalangan kuman o di na miya kapasad kuman sa pamilya niyan, paman na dad na miya lambu sa giyang kutua panganang kaniran, fayusbihu saiman wala miya kulo sayan na so Ibn Umar na giyang kutua kapitan sa kanya na dad na makakaan na paman na di mamuasa. O di mamuasa, di ben di mamuasa. Paman na ini pamamagay niya na giyang kutua paman na rakian sa giyang kutu panganangkan. Masya Allah. Ay mana na miya kapi-api agiyang kaya betad o mga sahaba radhiyallahu anhum. Lagi dia naman buna so Imam Ahmad rahimahullah. Mala Imam so Ahmad ibn Hanbal. Waja'ahu sa'ilun ilal imami Ahmad na miya kaysa na miya kaum agiyang kutua pemangni si iko Imam Ahmad fadafa'a ilayhi raghifaini na inibagayron o Ahmad bin Hanbal sa giyang kutua pengani giyang kutua dua roti paman giyang kutua dua roti rakian kana yu'idduhuma li fitrihi agiyang kutua paman na dua roti na para dunia no to sa giyang kutua kapten kasian paman nakagi si ko masairan na kanabaki lagi dia mga pagari paman na malbuda kap ketunang kasagiang kutua pangan ng kanaka sagiang kutua masairan na margen oy margen kanaba iman tu paman na apiaras aur na mingrusiri ka na miya kakangka paman na ras aur na miya malingki ka na miya kakangka penalaman tanu sagiang kaya masa tanu ka miya kalabuda ki suka pagintaw oy sagiang kutua masairan
na wad na paman na miya pamasang ka roti apaman na ipriri paraduga sa giyang kutua kaptengkas kana kena bemalebudi kapaka pamasang kau na perman kepakaya paman na margen sopirak na depen na map ketu na kaamang atin di sa giyang kutua orasiran margen suka pagin tau si kumiyang na ugay na minsan pa na margen na sirani sumasabu sa giyang kaya malabalas apa padalam manu Allah sa giyang kaya bulan na Ramadan iman tu na paman na miya kalebud suka pagin tau pengrusirikan na paman na si kudar pakan kana babu pama sapun dua grusiriron apa mamasakaw sa panganangkan kana babu pir apaling kiun oi nagiang ko to ba adita no pen sasabutan agu dita no pen pagi portanti nagiang kaya kala ibala sa giang kaya kasasadeka nagiang ko to so Ahmad bin Hanbal na paman yan na giang ko to ay prere para dunia na dua roti apaman na ipteng kasian na ini bagay niyan sa giang ko to apaman na miyamang niron thumma tawa wa asbaha saiman na miya paman na miya gumusungus so Imam Ahmad sa giyang kutua kini begini sa giyang kutua pangan katawan niya nutua begini yan giyang kutua pangan kan unak paman na kungusan sa kaniya kagida pada pangan ng kaniyan kana ba sa katano umama magay tano na tigda mama sa tanubu way mama sa tanubu nasiran na paman na mismo keniran na paman na ipambegiran sa giyang kutua mas makakailangan nun way gitu so Imam Ahmad apaman na kiapitan sa kaniyang unatigo mga ulama na miya muasa sa kaniyang benda dead na benya na miya kan sa giyang kuto apaman na kagagawi nagina ni paman na paratiya o mga salafus salih sa giyang kuto apaman na kipupantag niran sa giyang kuto mga miskin oy apaman na mga miskin uto di siya dagasi ko miskin ka mga miskin siran manari oy miskin uto ay mana na di sedekah ko mga miskin na ano sa mga pagariyam yang mga kawasa sedekah ini sa mga miskin way mga miskin lagi diyan mambus na so Hasan at tiga na yut'imu ikhwana wa huwa saimun na din di pagana na giyang ko to mga pagarinian so Hasan apaman na din di pagari pamagana na giyang ko to mga pagarinian na mga pagarinian sa ikwagama Islam antaka mga pagarinian pure askan yan na diskan yan Imam Wasa wayajlisu yurawwihuhum wa hum yakulun na paman na muuntu dekiran din su Hasan paman na din yan sinan di pamitiraan na pia-pia pengisian yan siran apa sabab sa giyang kung paman na kababaliran naman buwa bisita sa iko Al-Hasan way nagyang ko to ba paman na nagyang ko to mga bisita niyan na skan yan na diskan yan di Imam Wasa yun niya manan yan na betad mga salafus salih paman ayakap kulaw lain na kana baramadan mga pagari agi so mga peda paman na mga gawi adi ke pa kayo ba paman na pumakakan na kaso mga tao sa bulan na Ramadan o ayakap kulaw lain na agi so paman na mga puasa mga sunnah kagi so mga salafus salih na mabububay sira na mamuasa kana ba paman na sa katano ayabu di tano di kapamuasa na igira manutua miya masubulan na Ramadan na di pa nakakumpletuan lagi siran na paman na makukwera na giyang kutua kapamuasa si ko mga pedpena mga ulan-ulan ang mga gawi Subimbas rahimahullah na ya inipmaanan yan sa giyang kanan na paman na mga hadith mi aluitano na tigiyan na giyang kanan na hadith mi aluy piyang aluitano na aya mi tuturuan na nagyang kuto paman na kapi agyang kuto akas sadaka kapakana lebih agyang kuto akas sadaka nagugyang kuto paman na kapi isi ko mga tawa mga barapuasa kuto pipi ang kunso mga tawa mga barapuasa agyang kaiya ulan-ulan kapamuasa na ulan-ulan naman buaya akas sadaka naguulan-ulan na ya paman na pekalaan say agyang koto paman na kasakaw agu kaginawa agu ulan-ulan na ya paman na at-tahlil paman na gis ulan-ulan na pakapendagalantan agyang koto aditano dikatero ako la ilaha illallah wat tasbih agyang koto aditano dikatero ako subhanallah wat tahmid agyang koto aditano dikatero ako alhamdulillah napakapendagalan ko na ya sa agyang kaiya bulan na Ramadan. Lagi dia naman bunagyang kutwa syahru qiraatil Quran ulan-ulan na ya akabat ya sa Quran panamariu mga tawag yang kutu amala amabati ang Quran anta aka makatamat kiran sagi yang kaya Ramadan syahru anwa'il khairi kulliha
ulan ya apaman na matatago saya agyang kuto apim berang mga galbak mga pipia pagamalan o mga tao. Fayambagi lil mu'mini ay yataasa bis salafi salih apaman ayat tigyan na patut si iku muslim nagyang kuto paman yan na penanayanan yan nagyang kuto mga salafus salih paman ay sumanga miya magintaw si iku miya ngaun antano paman na sasabuteniran agu paman na malasiran igalabak paman na misusuatiran si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pakapendagalan saya atigo Ibn Bas rahimahullah agyang kuto pimbarang mga pipya wagtinamil a'mali salihah pemakutan at tigin agyang kuto mga galabak mga pipya paman agyang kuto pisusunan agyang kuto galabak amapya sagyang kai ulan-ulan na Ramadan na babarakatan. Wabila khasya sadaqatu ala al-fuqara wal mahawij na paman na kepentu agyang kuto paman na galabak amapya sagyang kuto kas sadaka agu sagyang kuto paman na mga miskin mga fukara asiran sumaka kekailangan. Wai lagi dia naman buat tiga bimbas nagyang kuto paman na dikapakan dekala sagyang kuto kapanambayang si ko mga kagagawi agu mga kadundu paman na mga sambayang sunnah igtinaman li zaman ditanu dipamakutan dipamakot sagyang kai bulan na Ramadan. Mga pagariyami na aya pakawriyan tanu saya nagyang kaya hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya mi'alu iniyan. At yan na yaqulu alaihi salatu wassalam idha kana yawmul qiyamati fa inna al-'abda yanzuru an yaminihi fala yara illa ma qaddam wa lafduhu ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Ayaman nagyang kaya hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitero yan. Natigyan amay kumaw maagyang kutwa masa apa magitong suwallahu subhanahu wa ta'ala mau masualungan na mauri na ayako na kulawla agyang kutwa mga tao. Pamanas sa mga tao apakatindig sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Yanzuru an yaminihi fala yara illa ma qaddam na makaumarukon sa tao na pendingil sa kawanan yan. Paman na pendingil sa kawanan. Giyang ko ito paman na ayad na matatago ko tao na giyang ko ito paman na kawan. Paman na di makan dingi-dingi lagi ang ko ito tao. Isa pa na lafad kialiw sa giyang kaya hadith na tigyan na dadin na tigo Nabi tanwa Muhammad isarkano. Inunta na ipmbitira idin wallahu subhanahu wa ta'ala. Kauto pagatin nagdin sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu akapagatin dagyano na dad na bayran siripiti agus wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyaw masuka pangingis wallah gina natigiran so yawmul hisab paman na gawi iyan na paman na pamagitungan wallah su amal utaw. Paman na dad sa katawat tao sangkaya dunia ay nuntanap makatinig sa hadapan wallah. Apaman na pamagitungan wallah suamali. Nagina ni paman na mala preparaduan talo mga pagariya. Apaman na tigo wallah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kala kani wagyang kutu agawi masa apaman na makapbelingang kanuron si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na itunay rakan wagyang kutu mga galbakiyo. Uy. Umapi agalabag na miya kasurga sa tao na upama kumarata agalabag na paman na itunad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ikuta. Fayanzuru aymana minnu fala yara illa ma qaddama min amalihi nagyang kutwa tawa pagkatinig sa hadapan wallah na dumingil ko na tigo na bitanwa Muhammad sa ayamanan yan nagyang kaya tumam para sa kawanan yan na dad na kilay niyan inunta agyang kutu miya pasadya na galabag. Kautua paman na sanjam yang gelebek kaku dunia na ayang kakilay sa giyang kautua paman na kapendingil utaw sa kawanan wayanzuru as'ama minnu fala yara illa ma qaddam na si iskaniyang paman na milay sa giyang kautua paman na puro iyan na ayabup man na mailay niyan sa giyang kautua kapuro aniyan na giyang kautua miya pagamal paman na miniw na miya pagamal yan wayanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhi nasis kaniyang pamanamilay sa giyang kutwa kasasanguran yan na dad na kilay niyan inunta agyang kutwa paman na apoy kunara ka jahannam akasasanguran yan
fattaqun nara walau bisikki tamra yuto mambu itu nabi tanwa Muhammad akalkan niyo suaya mananian na naraka palaguin niyo sa apoy ko naraka apias imi akang gulalan sa giyang ko tuwa sa poto la kurma wa man lam yajid fa bi kalimatin tayyiba na udi niya no to pama kegaw bas kaniya na makasedekah kagi kakaraganan na api ati ko nabi tanwa Muhammad agyang ko tuwa mga pipiyaa mga katero mga pipiyaa mga katero ngina na mga pagariami Syekh waga ma islami paman na sumpat agyang ko tuwa miya pamagu sa itano kagay balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa dapi tetamanan niya na balas panginintano si iku Allah apaman na siyabutan wag yang kaiya paman na ditano di ka pamagusain na siyabutan wag yang koto kala ikipantag agyang kaiya bulan na Ramadan kala ikipantag agyang koto ka pamuasa kala ikipantag agyang koto ka sedekah kala ikipantag agyang koto mga kapanambuyang ko mga kagagawi yang koto mga peda mga galbak sa agyang kaiya bulan na Ramadan nalangud na miya makalalai balas way penalamatangos kanu sa dapi tetamanan niya na panalamat ayamala sila manakanagyang kaya mga pagaritano sa Naga City Hawaii sa Bicol Region asis Noronisa Haji Ibrahim ang ugyang kaya paman na pakiwata dudu silang buhay ayamanan niya na miya kakoment rakatano sa ugyang kaya oras so sa tanong buto man assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.